Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamosha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke. Cindezela-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje, akukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli. Kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizolobe ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ngithi ngingakuphotheli into ongawenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje ngilethele-ke laphana kumlisa-ke exwayisa-ke abe-M_K-ke ngokumele-ke bengakuzwa-ke laphana ngidlulisa-ke isixwayiso kwabe-M_K, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami kuphela into nje ngizodedela ividiyo uzizwele wona. Ngizocela laphana ukuthi masizwele ividiyo na-ke ungene ema-comment section ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicinze nebhathini nje subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Kwenza ukwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawe-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Nize niqaphele imedia uma kunodaba oluqhamukayo nge-M_K anolicubungula ingane zakwethu. Singezwa sekuyinina ma-M_K amahle senithi hawu kanti uZuma unjani, hawu kusho ukuthi uZuma uyasidayisa, sisho zonke lezi zinto. Asocophelela ama-M_K. Yabona umuntu osalalela kakhulu u-SABC, hhayi ngane zakwethu, angimthathi serious. Izolo kukhona ongithintile ogijima wangena kumina ngoba uyazi ukuthi ngiyilunga le-M_K. Wathi yabona-ke lo Zuma wenu ukuthi ubheda kanjani, buka nje manje use-withdraw i-case. Ngathi uyithathephi leyo nto? Wathi hawu abungabalalele yini abasiki bebunda. Ngamtshela ngathi wendoda ungabongena kumina uma usewumuntu wemedia uzokhuluma nami kanjalo. Ngimthathi serious umuntu wemedia. Umuntu nje usalalela abasiki bebunda angimthathi serious lo muntu, because imedia i-against i-M_K ngane zakwethu. So uzogcina-ke usucula iculo nabantu abazonda i-M_K la. I-M_K linjani likwazi ukuthi ligcina seliguqulwa abanye abantu imiqondo? Why sama-M_K singalindi i-statement esiphuma ngqo kubaholi be-M_K? Khona ezinye izinto ongafunanga ukuthi uqhamuke usubhavumula ngeqembu lakho kuma-social platforms, because labantu aba-against iqembu lakho bazoyithathela phezulu bese begcina sebeyibeka ngenye indlela, nawe ugcina usuyibona isi-right lento abayishoyo. Ugcine nawe usucula iculo labo usu-against iqembu lakho. Sidinga abantu abanomgogodla kwi-M_K ngane zakwethu.